عظيم عسى بجاه النبي يحصل شفاء للسقيم قولوا بصدق اللجا يا ربنا يا كريم جد بالعوافي وبادر بالشفاء للقليل جد بالعوافي وبادر بالشفاء للقليل اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم يا ربنا يا جزيل العفو يا ارحم رحيم جد بالعوافي ولا تكشف على العبد خير والعبد يلقاك يا مولاي بقلب سليم. Terus yang di luar jatuhin masuk, insya Allah sebentar lagi kita akan mulai masuk masjid dengan kaki kanan. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul wal ikbali wa salahi kulli halin wa anna Allah yaghfirul dhunub wa yuslihul qulub wa yakshiful kurum wa yasturul uyum wa yubarik lana wa lakum fil kulli halin wa fil ahli wal mal wal iyali wa yaghfiru lana wa lakum wa liwalidina wa walidikum wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna Allah yatawalla وأن الله يتولانا بولايته ويحفظنا من شر بريته ويغفر لنا تقصيرنا في حقه وفي حق نبيه وفي حق أزواجنا وفي حق والدينا وفي حقوق جميع المسلمين ويبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا وينقلنا وإياكم من ذل المعصية إلى عز الطاعة ومن حديد النقصان إلى عوج المعالي ومن كل حالة دنية إلى كل حالة مرضية ويشفي أمراضنا ويصحح أعراضنا ويطيل أعمارنا مع لطفه وعافيته ويحسن سابقتنا ويحسن خاتمتنا وعلى كل ما نواه حبيبنا علي بن محمد الحبشي وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وسلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على ربي صل عليه وسلم بصل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واللح ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واللح ومن بالنبي تعلق يا ربي صل على محمد واللح ومن للحبيب يعشق صلوا عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي
ربي صلي عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك يا مسكي وطيبي، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام صلوا عليه. أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأتقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزكى الأزكياء، السلام عليك، السلام عليك، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أتقى الأتقياء، السلام عليك. اللهم صل وسلم. السلام عليك أتقى الأتقياء، يا رسول الله، يا نبي، يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله، يا نبي يا نبي. اللهم صل وسلم. وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام، ولنا يا خير الأنام، أنت المرتجى يوم الزحام، اشفع لنا يا خير الأنام، اشفع لنا يا حبيبنا، اشفع لنا يا حبيبنا، لك شفاعة يا رسول الله، يا يا نبي، يا نبي.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم يا وبارك عليه أيها وعلى آله الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه. تعالى مجده عظم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده الرحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور
غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله قد عليه. ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجره وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا الله عليه. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف والصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه. تثبت بها بصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق الشواهد صلى الله عليه. وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوساعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عتر الأكوان بنسر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Merapat ke depan, maju dikit. Nah, yang dia terus. Biarlah, maju yang di belakang, maju terus. Nah. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأميرون ناهي فلا أدون أمر بقول لا منه ولا نامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباخرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه هاو لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمه إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروزه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاهرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في العالم شهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبحر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور صلى الله
عليه فإن كانت الألسن لا تفي بأشر مئشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فعنا تؤرب الأكلام عن شؤون خير العنام ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من سيار أشراف المحلوكين وما أكرمه الله به في مولده من الوضع الذي أما العالمين صلى الله عليه وباقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهود والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولائي التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه العنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائه التي هي أحسن شمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائكه الأسماء والأبصار صلى الله عليه وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله هو النور المودع في هذه الصورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسناده عن جابر بن عبد الله أنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور النبي كمحمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصل يد علم القديم إلى من خصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا
ولا تشك منه علما ولا عللا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزي إلى عالم شهادتي لتنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر فيه آثار مجري الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بإثر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه صلاة من الله وألف سلام على المصطفى حمد شريف المقام صلاة من الله وألف سلام على المصطفى حمد شريف المقام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام سلام سلام كمسك الختام عليكم هيبة بنايا كرام ومن ذكره الهمسنا في ظلام ونور لنا بين هذا الأنام صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى حمد شريف المقام صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى حمد شريف المقام أموت وأحيا
إليكم دوام صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى أحمد شريف المقام صلاة من الله وأزكى السلام على المصطفى أحمد شريف صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي يا من جاءنا حقا نزيم مغيثا مسلما سبل الرشاد هيا من جاءنا حقا نزيم مغيثا مسلما سبل الرشاد صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي اللهم صل عليه. Ayo sama-sama yang keras. بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله رسول الله يا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بالحق المبين رسول الله يا ضوء الجبين ويا من جاء بالحق المبين صلاة اللهم عليه. بالسلام المبين المبين دعيني يا غرامي صلاة بالسلام المبين سلام سلام لنقطة التعيين يا غرامي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله 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 يا الله سبحان الله sama-sama yang di luar ikut salawat ala Nabi Muhammad. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah ya يا الله بإني يا ذا الصفات العالية قائم بي فينا أريد العبد
Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah تحت باب الرجا وقفت رجا وقفت بظلي وأغثني بقصد قبل المانية الله 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 يا الله يا الله صلوا عليه سبحان الله لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 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 يا الله الله يا الله صلوا على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Diingatkan sebentar lagi satu pasal lagi kita akan giam ya, marhalul giam, kita akan berdiri. Diingatkan kita siapkan diri kita, hati kita untuk memberikan salam yang terbaik yang kita punya untuk Nabi SAW. Karena apabila kita memberikan salam, maka Nabi akan menjawab salam kita. Betul? Kita belajar waktu itu bahwa barang siapa yang memberikan salam kepada Nabi, maka Nabi Muhammad SAW akan menjawab salam kita. Berarti di saat kita berdiri memberikan salam kepada Nabi, Nabi menjawab salam kita. Berarti saat itu Nabi mendoakan kita. Bukan lagi kiai, bukan lagi ustadz, bukan lagi siapa yang anggap itu para wali, tapi saat itu Nabi langsung mendoakan kita, betul? Nah inilah kita gunakan kesempatan ini baik-baik sehingga kita akan bersama mendapatkan salam dari Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Yang belum niat i'tikaf dalam masjid, niatlah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi alai lillahi ta'ala. Sallallahu Nabi Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فحين غروب وجه هذا الحبيب أن السماوات والأرض ومن فيهن بترهيب وأمطار جود إله على الوجود الدثير وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تائب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر والقدرة كشفت كنا هذا المستور يبرز نور كاملا في عالم الظهور نورا فاك كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يهدر عند وجه الأمة تأنيسا لجنابها المسؤول ومشاركة لها في هذا سمات ممدود فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة عاسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأقضى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفرق سبل من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذين لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول
السلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فالتراب يا أهل المثاني فهزار اليمن غرا واستضيء بجمال فقام بالحسن تفرى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفقر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فلربي كل حمد الله جل أن ينصره الله إذ هبنا بوجوده مصطفى الهادي محمد صلى الله عليه يا نبي الله صلى الله عليك يا نبي الله يا جن الأذان والحسين صلى الله عليك يا نبي يا رسول الله أهلا بك إن بك نسعد وبجاه يا إلهي جد وبارك كل مرصد يا رسول
ونور شاء استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا ربي بلغنا بجاهي في جواري خير مكان استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا وصلاة الله تهجى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا حبيب الله ربي صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه بارز رافعا ترفه إلى السماء معميا بذلك رفيع إلى أن له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر الربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين. وموضع ولادته وقبره بالحرمين. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكهولا مقطوع الصرة تولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الهبائب. فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد كثور الروم. قال ثم ألبسته وأرجعته فلم أنشب أن غثيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك عني ثم عاودني رعب وظلمة وقشعريرة عن يساري. فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظم شرفه عند مولاه وعنا عنايته في كل إن ترعاه
وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة البطون الأوراق. صلى الله عليه. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المختوي على المعنى الجزل إذا دعا المسكين أجابه إجابة مؤجلة وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سورة أخلاق حيبة القوية التي ترتعد منها الفرائس الأقوياء من البرية ومن نشر التبع تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه. وهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلق وخلق بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. صلى الله عليه. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله الأولى في مجره ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجرها أخذت على نجم السحاب بإنانه صلى الله عليه. وقد انبسط الكلام بالتدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المكرم من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين يا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعيي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. آمين. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. آمين يا الله. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت
رسالته العالمين. آمين يا الله. تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وعامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكك كؤوس إرشادك لأهله ودارك. آمين يا الله. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. آمين يا الله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه ونتوسل بشرف مقامه العظيم. آمين يا الله. أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين في طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أضمان في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سال والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات. وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا والسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين. انشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار. وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا ربي بالحسن الحصين من جميع البلايا. واجعلنا يا رب بالحسن الحصين من جميع البلايا وفي الأرض المكين من الذنوب والخطايا. وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين. وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم
صل على سيدنا محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من ازواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا منك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral habaib wal asatisul hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa masih memberikan kita taufik wal hidayah untuk kita hadir duduk berkumpul bersama-sama dalam rangka kita memperingati miladur Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana pada malam hari ini yaitu malam ke-15 daripada rangkaian Majelis Maulid Isyrin yang kita adakan. Kita berada di Masjid Al-Fathul Akbar, atau juga bertepatan dengan majelis yang diasuh oleh Al-Habib Uthman bin Ahmad Al-Kaf. Mudah-mudahan hadirnya kita di ini tempat senantiasa mendapatkan jujuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriringkan salam senantiasa kita curahkan buat orang yang dimuliakan oleh Yang Maha Mulia, junjungan Nabi agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, seperti biasa sebelum menginjak acara selanjutnya yaitu Mau'idatul Hasanah dan juga kalimat tasyakur, Al-Fakir akan mengumumkan rangkaian majelis Maulid untuk malam-malam berikutnya. Untuk malam besok yaitu malam Ahad, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di rumah Bapak Anton Ar-Rohim yang beralamat di 14 Ulu, Lorong Tuan Kapar. Kemudian untuk malam Senin, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Musollah Bundo Kandung yang beralamat di 8 Ulu, Lorong Suasana atau di Lorong Ayam. Kemudian untuk malam Selasa, insyaallah peringatan Maulid akan bertempat di Majelis Nurul Majalis, asuhan guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang beralamat di 16 Ulu, Tangga Takat atau di Masjid Dar Arifin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan kalimat tasyakur dan juga Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh sahibul majlis di Masjid Al-Fathul Akbar ini kepada Al-Habib Utsman bin Ahmad Al-Kaf. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'ni bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi nur. Allahumma salli ala sayidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Minta ehonya dikecil dikit biar lemak dengarnya. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini kita sama-sama mendapatkan kenikmatan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sama-sama untuk bisa berkumpul di Masjid Al-Fathul Akbar yang insyaallah berada kurang lebih di tengah-tengah kota Palembang, yang mana bertepatan juga di sini majelis rutin kami di setiap malam Sabtu dimulai badan Isya. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa duduk bersama anak cucunya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini berbarengan dengan majelis taklim, majelis syiar dan dakwah yaitu Maulid Isrin yang dibina oleh Habib Umar bin Muhammad Al-Munawwar, yang mana beliau begitu antusias semangat untuk mengajak kita untuk dekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena
sebelum Isrin ada maulid arba'in. Kurang, merasa kurang, saking semangatnya, akhirnya diadakan oleh beliau kembali dengan nama Maulid Isrin. Dan malam hari ini termasuk daripada Maulid Isrin, bagian daripada malam ke-15. Alhamdulillah, insya Allah di tahun-tahun akan datang tetap ada majelis Maulid Isrin di sini. Insya Allah, amin. Ya, dan tempat ini akan lebih diperindah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyambut tamu-tamunya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini juga ada wong-wong tua kita, Habib Hud bin Alwi bin Husain bin Alwi bin Syekh Asgaf, cucunya Habib Alwi Asgaf. Beliau duduk di situ termasuk mertua anak, adiknya mertua. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit-penyakit kita kalau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keselamatan, keberkahan. Dan Habib Umar juga di sini, ada dua Umar juga, Habib Umar Asgaf juga, Habib Umar bin Abdurrahman bin Alwi bin Syekh Asgaf. Dan para Habib yang lain mungkin minta maaf Habib tidak banyak sebutkan satu persatu. Anda sebutkan juga di sini wakilnya Habib Ja'far. Habib Ja'far, Habib Fuad, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau ini ada terus insya Allah Maulid Arba'in Isrin itu nyemangatin yang muda-muda. Alhamdulillah, terima kasih Habib atas semangatnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ada Habib Yepci juga namanya sama. Sallallahu alaihi Muhammad. Sebelum kita lanjutkan, yang mana tentunya kita galau-galau ini akan menunggu kalimat yang indah biasanya. Biasanya yang dengar ceramah ini yang ditunggu-tunggu ini apalah? Kalimat apalah? Biasanya yang ditunggu-tunggu. Kalimat yang lemah yang didengar. Kalau dengar kalimat itu teduh hati ini langsung. Apalah? Kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya kalimat itu. Begitu dengar itu, langsung pecah. Gersang disirami banyu. Ada rahasia apa kalimat itu Ustaz? Subhanallah, luar biasa ya. Mungkin yang ditunggu-tunggu, yang pendengar apa namanya ceramah itu kalimat itu. Kapanlah Ustaz menyebutkan kalimat itu yang indah itu? Kakek insya Allah akan sebutkan ya. Tunggulah. Sallallahu Muhammad. Sebelum menunggu kalimat itu, Habib nak ngajak, anak ngajak kepada saudara-saudara semua, terkhususnya Habib sendiri, untuk mengingatkan diri kita agar mensyukuri nikmat Allah SWT ini. Karena ngapa? Karena majelis taklim yang kita kunjungi, kedengar ada suara di luar. Karena kadang-kadang bergema suaranya ini. Habib kalau tanya, kedengar tak Habib, tak perlu nengel. Bergema apa tak kamu tegur. Ya. Kedengaran ya, semangat. Sallallahu Muhammad. Agar majelis kita ini tidak rusak bawa balik ke rumah. Karena majelis taklim yang kita hadiri banyak ada. Banyak nian. Ada arba'in, ada isrin, ada lagi maulid-maulid yang di kampung, ada lagi acara-acara majelis taklim. Tapi balik masih mengut lah ini. Pecah dak kunjung selesai masalah hidup kita ini. What's happened ayat naon? Ini kalimatnya ada apa nian? Karena mungkin langkah di awal yang disebutkan oleh para asatid, para habaib ini, alhamdulillah itu dijadikan kalimat seremoni oleh para pendengar. Di sini para habib ngajak, syukurin, la in syakartum, la azidannakum, wa la in kafartum, inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan aku tambah, kata Allah. Dan hati-hati apabila kalian ingkar nikmatku, tunggulah azabku sangat pedih. Pergi majelis taklim, berharaplah kayo-gayo, balik majelis taklim, motor hilang. Aduh apa ini? Bisa jadi waktu majelis taklim hadirnya malam hari ini, kita tidak bersyukur. Kalau kita bersyukur indah nian. Contoh Pak, kalau kita diundang oleh wong yang kayo-gayo nian, duitnya ratusan miliar. Misalnya namanya Fulan, manggil antum, Dek aku undang kamu ke rumah malam ini jam 8. Bangga tak gitu? Belum begini. Diundang oleh yang miliarder itu, kita merasa bangga. Kita ini punya utang, diundang wong miliarder. Hilang tak masalah kita kira-kira? Belum ngomong husnuzon, datang ke rumah miliarder ini, ratusan miliar duitnya,
Assalamualaikum, waalaikumsalam, masuk duduk. Aku senang sama kau katanya. Sudah, kecil gino utang 10 juta, betul? Apalagi 1 juta, betul? Apalagi token tet bunyi itu, betul tak? Yang kita diundang oleh yang punya ratusan miliar, betul tak? Bangga tak hati kita di rumah itu? Bahagia. Sekarang saudaraku semuanya, kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, raja daripada segala raja, yang tahu permasalahan hidup kita, yang tahu keinginan kita, yang tahu penyakit kita. Betul? Diundangnya kita. Kau punya penyakit ke sini, kau punya hajat ke sini, kau punya keinginan ke sini. Aku raja daripada segala raja, duduk di sini. Betul tak? Kalau diajak ngomong tahu. Tak baca kita ni kesana kesini kalau tidak izin Allah. Iya baca nian ngomong. Tapi waktu mampir ke sini, ada rasa bangga itu melebihi diundang oleh yang miliarder tadi. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahagia dulu, latih dulu. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak kober lagi nak ngomong. Kalau kita ngomong merengek sama orang yang punya 100 miliar, yang undang kita, kira-kira ini coba akal sehat kita mainkan. Mamang kan punya duit 100 miliar. Iya nak, kau tahu? Orang kampung tahu gak lo? 100 miliar duit aku nih, sultan aku di kampung nih, betul? Aku ngundangnya, iya. Mang, nangis-nangis. Mang, apa? Token aku bunyi, Mang. Aku punya utang 100 ribu, Mang. Tolonglah, Mang. Tolonglah. Kira-kira tersinggung enggak yang punya 100 miliar ini? Oi, tersinggung enggak? Jadi jangan merengek-rengek di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Merengek-merengek masalah kecil di hadapan Allah. Karena dia yang sudah ngundang kita ke sini. Jadi sebelum melangkah lebih jauh, syukurin dulu. Karena takut kaget dibagikan ilmu yang lain, ujung-ujungnya mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Jadi bersyukur, alhamdulillah ya Rabb, engkau telah mengundang aku, engkau telah mengetahui keadaan aku. Yang ada sekarang kita bersyukur. Senyumlah lainnya, jangan mengut. Sallallahu Muhammad. Bahagialah, senyum dulu. Latihan senyum, alhamdulillah. Kakek baru diinjak ilmu lagi, disampaikan ilmu. Ya, udah alhamdulillah. Ngerti ya gini, ya Allah, ionian mungkin ada yang terlewatkan. Ada lagi Ustadz, Beb, yang kadang-kadang salah dalam keseharian kita ini. Perhatikan adik-adik. Adik-adik kalau masuk ke rumah wong, nak berasan, minta tolong, maki sepatu, kira-kira, maki sendal, masuk rumah wong, nak berasan, kira-kira dipinjam udah? Hah? Marah lagi ada, betul? Atau kalau memang yang raja tadi banyak duit diinjuknya be, tapi diinjuk dengan ridho atau dengan cinta, diinjuk dengan murka. Nah cepatlah kau berlari dari rumah nih, kotor kaki rumahku, betul tak? Paham tak adik-adik semuanya? Paham tak saudara-saudari semuanya? Hampir kebanyakan umat Islam yang merengek-merengek minta kepada raja tadi masuk ke rumahnya, masuk dengan kaki kiri. Muhammad. Coba perhatikan dulu, perhatikan. Ini yang disepelekan umat Islam. Dia nak merengek-rengek minta dari hamba raja tadi, tapi masuk rumah raja tadi kaki kiri. Oke lah kalau orang tidak tahu. Yang sedihnya, yang melakoni ini, yang ahlil majlis taklim. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Oleh sebab itu pengajian kita di sini kembali mengingatkan diri kita untuk kembali mendekatkan diri kepada Allah melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, jangan sampai hati kita ini terkotor lebih jauh karena ngapa setan itu tidak demen kita dekat kepada Nabi. Jadi seolah-olah masuk masjid kaki kanan, makan minum tangan kanan, ngikutin Nabi, itu hal-hal yang ringan. Tidak penting. Yang bahaya itu ngerokok, Bib. Yang bahaya itu ngerokok. Minum tangan kiri tidak bahaya. Ini wong jauh dari Nabi Muhammad. Bahayalah minum tangan kiri dibanding ngerokok setiap hari. Karena apa kata Nabi? Aku makan minum tangan kanan, syaitan makan minum tangan kiri. Jangan dibandingkan rokok dengan makan minum tangan kiri tadi.
Tapi apabila sudah makan minum tangan kanan dengan rapi, alangkah bagusnya mulai mengurangi rokok tadi. Betul tak? Jangan dibanding-bandingkan firman hadisnya Nabi Muhammad SAW. Betul? Kata Nabi, aku makan minum tangan kanan, syaitan makan minum tangan kiri. Yang halil majelis ta'lim, yang halil maulid, yang halil ya macam-macam, dia minum tangan kiri. Kata Nabi, Nabi Muhammad, syaitan makan minum tangan kiri. Kalau tidak penting ini, tidak dia ngomongin, Nabi ngomong. Betul? Nabi itu pasti penting ngomongannya, ada pesan tersirat. Kalau makan minum tangan kiri, sifat-sifat syaitan akan masuk ke dalam jiwa wong itu. Iri, dengki, ngahasud, nak mudi ke wong, makan pepek 3 ngaku 2. Betul? Makan pepek 3 ngaku 2. Itu akibat ngirup makan pempek tangan kanan, ngirup cukonya tangan kiri. Kalau makan pepek tangan kanan, ngirup cukonya tangan kanan juga. Dimainikan, betul. Intinya jangan ngikutin syaitan laknatullah. Pentingnya apa? Nabi Muhammad. Karena sudah kebanyakan makan yang haram dan makan minum kehidupannya seperti yang tidak dicanangkan oleh Nabi SAW, maka akal sehatnya tidak benar. Tidak benar akal sehatnya. Rusak. Apa rusaknya tadi? Banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi di umat Islam zaman sekarang. Bapak ngajari anaknya berbohong. Ibu ngajari anaknya berbohong. Waktu sudah sore. Nak, cepet nak masuk. Ngapa bu? Ada wong gilo. Wong gilo dak kata. Belarilah anaknya tadi yo. Belagi anaknya tadi. Begitu belagi, bu, mana wong gilo tadi? Mana wong gilo tadi? Dak kata sudah belagi. Bohong dak ibu bapak ya nih? Sudah ngajar. Cepat masuk nak, ada anjing. Kalimat-kalimat sedikit ini tanpa disadari sudah mendidik anak-anaknya berbohong. Besok-besok dia nurut. Sallallahu Muhammad. Nah, oleh sebab itu di majelis taklim kita ini, ayo ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sang kabar gembira. Sang kabar gembira, tidak galak nyusah ke umatnya. Sampai-sampai kata Nabi, hidupku, matiku baik buat kalian. Hidupku, matiku baik buat kalian. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau engkau hidup, iya baik buat kami. Tapi kalau engkau mati ya Rasulullah, engkau meninggal, apa maksudnya baik buat kami ya Rasulullah? Ketahuilah wahai sahabat-sahabatku, wahai umatnya Nabi SAW, matinya hidupnya Nabi SAW baik buat sahabat, buat kita. Meninggalnya Nabi baik buat sahabat dan umatnya Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Kenapa? Karena setiap amalan baik kita, umatnya, kata Nabi, itu disampaikan kepadaku, kata Nabi. Ya. Apabila amalan baik daripada umatku, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat dikabarkan umatku melakukan hal-hal yang tidak baik, aku minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tak Nabi Muhammad? Jadi nyantai gitu, ada je Nabi. Betul. Tinggal ngapo? Bersyukur. Mari siarkan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siarkan Nabi Muhammad, tanda syukur kita. Ikuti. Sampai-sampai salah dalam mengartikan hadis, menyepelekan sunnah-sunnah Nabi. Kata Nabi, an-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kadang-kadang hal ini ditangkap dengan tipis. Nikah itu sunnah, betul. Hadis itu bukan nikah baik saudaraku. Hadis itu Nabi ngomong. Setiap kali diucapkan kalimat itu, otak kita langsung termenset seolah-olah nikah itu memang betul-betul sunnah. Selesai hadis itu. Tidak sampai situ, dengerin hadisnya. An-nikah sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, barang siapa yang menyepelekan sunnahku, maka bukan badi pada golonganku. Betul? Betul? Betul Ustaz, artinya Ustaz? Ustaz Umar, betul? Sallallahu Muhammad. Kita jangan salah mengartikan makna hadis ini. Bukan habis nikah baik saudaraku semua. Woi nikah itu sunnah, kamu dak nikah bukan umat Nabi. Dengerin, hadis itu bukan nikah. Ulangi ya. An nikah sunnati, faman raghiba an sunnati. Muhammad. Nikah itu sunnahku kata Nabi. Tapi barang siapa yang menyepelekan, menghiraukan, mengabaikan sunnahku, falaysa minni. Bukan nikahnya baik.
Bukan nikahnya baik. Termasuk makan minum tangan kanan sunnahnya Nabi Muhammad. Masuk rumah kaki kanan ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya bitiba'in Nabi Yuna Muhammad. Semuanya adalah ibadah. Nak tahajud beb ana. Tahajud. Bukan ngikutin Nabi, nak minta proyek. Kalau proyek itu tembus. Bukan niat ngikutin Nabi Yuna Muhammad. Begitu proyek tidak tembus, berhenti sholat tahajud. Ngaji pula. Begitu sudah ngaji, tidak tembus juga proyek. Tidak yang bagus amalan ini. Bukan tidak bagus amalannya, kau yang tidak bagus. Niatnya yang salah. Sudah niat adalah ngikutin Nabi Yuna Muhammad. Kita ini tidak lepas dari Nabi Muhammad semuanya. Tidak usah betakoan, tidak usah bawa diri dewe. Jangan sampai mucui setan belis. Mucui setan belis, tahu tak? Setan belis itu sombong. Ini jangan sampai dipucui lagi. Kita berkopiah nih. Nak ke majelis, nak ke rumah ustadz, nak ketemu kiai, atau ngapo pakai kopiah ini. Ini nih ngikutin Nabi Muhammad. Betul? Jangan ada ustadz pakai kopiah. Ustadz kate buka kopiah. Apa dia? Apa dia? Ada ustadz pakai kopiah. No. Kate kok ustadz buka kopiah. Sakit. Mindsetnya yang sakit ini. Pakai kopiah ini niat ngikutin Nabi Muhammad SAW. Jangan bawa diri dewe. Berdoa. Ini ada sholat. Sholat adalah sholat siapa? Allahu Akbar. Ini takbirnya siapa? Takbirnya Nabi Muhammad. Hati kita harus sambung kepada Nabi Muhammad. Di setiap gerakan sholat gitu, Allahu Akbar. Di saat itu kita meniru lisannya Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Tangannya Nabi ngangkat, Allahu Akbar. Nabi habis ini tangan beliau seperti ini. Habis beliau seperti ini, beliau baca suratul Fatihah. Habis suratul Fatihah, beliau baca suratul Quran. Habis baca suratul Quran, beliau ruku. Betul? Setelah ruku, beliau i'tidal. Habis i'tidal, beliau sujud. Itu ditiru oleh sahabatnya Nabi. Sahabat Nabi dijenguk oleh tabi'in. Tabi'in dijenguk tabi'in. Sampailah kita. Berarti kita sedang meniru siapa saat sholat? Rasulullah. Jangan bawa di dewek menghayal. Allahu Akbar. Ada sinar di depan tuh. Tembus sinar. Lebih dalam. Ada sinar. Apa yang kau kejar sinar? Sudahlah. Husuklah kepada Nabi Yuna Muhammad. Sadarlah bahwa aku sedang meniru Nabi Muhammad. Antum belajar silat tak? Belajar karate. Karate, bib. Berkarate. Kata satu. Prak. Kata satu, aduh kata satu. Kata dua, saya ini guru betul ngajari dulu ya. Istilah kalimatnya ditiru oleh murid-muridnya. Akhirnya murid ini pacak lah jadi kata satu, kata dua, jadi macam-macam tingkatan karate ilmu jurus tadi. Begitu sudah wisuda, tanya, kau pacak dari mana? Aku pacak dewek. Sombong enggak wong ini? Sombong enggak? Ini jurus Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Habis ini Nabi seperti ini. Habis Nabi seperti ini dili. Ngadep Tuhan, pacak dewe hatinya. Lupa bahwa ini adalah gerakan Nabi Yuna Muhammad. Ujung-ujung habis sholat dapat bala. Habis sholat dapat bala. Karena kau lupa ini gerakannya Nabiku, gerakan kekasihku yang harusnya kau hadirkan hatinya di saat menghadapku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hati-hati ya, paham sampai sini? Nah, mudah-mudahan dengan bitiba'in Nabi Muhammad akal kita diperbaiki oleh Allah. Jangan disepelekan. Ini ada kisah sedikit yang sangat menyeramkan. Na'udzubillah min dzalik, wallahu alam, kabar ini tidak baca anak teruskan. Kurang lebih lah anak gambarannya. Adalah wong sakit. Wong sakit ini otaknya mulai ada serangan kuman. Yang pernah terdengar sama Habib, mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan beliau dulur kita tadi disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Otaknya diselidik oleh dokter, ada kuman di otaknya, ada kuman. Diselidik oleh dokter, kuman ini masuk kapan? Melalui kakinya. Di saat kakinya masuk kamar mandi, tidak pakai alas sendal. Kuman itu diteliti oleh ilmu pengetahuan. Kuman itu adanya di kamar mandi. Nabi itu sayang sama kita, saudaraku semuanya. Masuk kamar mandi tidak pakai sendal. Nabi ngajar kita pakai sendal. Ikutin Nabi Muhammad. Untuk kesehatan kita itulah. Paham? Salam Muhammad. Salatullah salamullah ala
taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah salat Allahumma alim Allah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah ala yasin Salam Muhammad. Jadi ada dulur kita Ustaz, beliau ini ada penyakit gulonya 200, kolesterolnya 100 sampai 200 sekian. Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya beliau ikut majelis kita. Dawamkan 40 hari lebih. Makan minum tangan kanan ngikutin Nabi Muhammad, tentunya yang halal. Buktikan Allah cinta. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan, jika kalian betul-betul cinta padaku, ikuti Nabi Muhammad, maka aku akan cinta kepada kalian. Jangankan penyakit, jangankan keluh kesah. Ya dah. Bala Allah apa? Allah halaukan apabila disahkan Nabi Muhammad. Beliau ngamalkan Ustaz dengan hati yang murni, bukan sekadar fisik, bukan. Betul-betul hatinya menangis ngikutin Nabi Muhammad. 40 hari kolesterolnya normal. Gula darahnya normal sampai sekarang. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Ya Allah, kok heran percaya sama orang lain dibanding Nabi Muhammad. Kolesterolnya normal, saudaraku semuanya. Gula darahnya normal. Yang tadinya tidak galak, minum pahit, minum manis tidak galak. Beb, anak minum pahit. Allah. Ngapo racun beb pahit ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tipu daya setan iblis. Kata Allahnya, jangan kau halalkan apa yang aku haramkan, dan jangan kau halalkan apa yang kau haramkan, jangan kau haramkan apa yang aku halalkan. Sallallahu Muhammad. Umat Islam ngomong gulo yang halal, katanya racun. Saudaraku semuanya, racun itu halal apa haram? Haram. Umat Islam yang takut dengan penyakit ngomong gulo itu racun. Setan iblis ini mulai menjauhkan Nabi Muhammad. Allah. Gula itu racun, pembunuh. Allah. Tahanlah dia pahit-pahit ngirup kopi. Nabi itu senang manis, saudaraku semuanya. Nabi itu senang manis tak? Manis. Kata Nabi, makanlah, minumlah, jangan makan hak wong, dan jangan makan yang berlebihan. Yang tidak boleh itu berlebihan. Ini dilolok ke setan iblis. Kenapa? Memang setan iblis tidak demen sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang kita agungkan, yang kita cintai, yang kita sanjung, yang malam hari ini kita adakan maulidnya, yang kita siarkan. Musuhnya setan dan iblis laknatullah. Musuh besar setan iblis itu adalah manusia yang kita agungkan malam hari ini. Nah, musuh besar aja, tak katik lagi musuh besar setan iblis kecuali Nabi Muhammad. Dek, kalau adek punya musuh, namanya anggaplah Fulan. Adek ini berkawan sama Fulan. Kawan adek tadi ngomong, oi Fulan ini baik nian, Fulan ini. Kalau kita punya musuh, kawan kita ngomongin musuh kita, panas tak? Kuping kita. Kita ini punya musuh. Misalnya, na'udzubillah min dzalik, ya dah. Jangan sampai kita punya musuh nas. Kita punya musuh. Sedangkan kawan kita yang akrab ngomongkan musuh kita tadi, nyebut-nyebut namanya, panas tak gitu? Panas kan? Betul tak? Setan iblis itu panas kalau ada wong yang nyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau silakan bicara ilmu, Dek. Kau silakan bicara Tuhan sekalipun. Kau bicarakan Al-Quran. Kau silakan bicara hadis. Kau silakan bicara wali. Kau silakan bicara apa. Tapi jangan kau sebut nama Muhammadur Rasulullah. Kamu tahu tak wali-wali itu? Baca aja jadi wali. Kalau tidak ngikutin Nabi Muhammad. Baca dah. Jangan terpatas dengan walinya. Ketahuilah beliau berjuang mengikuti Nabi Muhammad SAW sehingga beliau menjadi wali min auliyaillah. Mudah-mudahan dengan keseharian kita ini,
kita ngikutin Nabi Muhammad SAW dalam keseharian kita, otak kita akan cerdas, kehidupan kita akan bahagia, bini kita akan bahagia. Kesian nengok bini kita dek, karena akalnya error. Akal umat Islam ini ada dulur kita ini kesian, salah paham, bininya dilamar, habis dilamar dibantainya, dikato-katonya, dikeciinya, habisnya dia ngomongin mertuanya jahat. Ada tidak kejadian saya itu? Ini akal sudah rusak karena minum tangan kiri atau makan yang halal, makan yang haram. Dek, kalau adek punya handphone, dipinta kawan adek, nang, aku minta handphone kau nang, enjuk tak? Ay sayang, betul tak? Handphone pajak dia beli, tidak kita enjuk ke? Moga-moga lah kita minta anak wong, diinjuk kenya, berarti mertua kita baik tak? Jangan lagi ngomongkan mertua jahat. Jangan lagi, kurang ajar. Kalau ada yang ngomongkan mertuaku jahat, bib. Ini error otaknya. Anaknya yang ia cintai, yang dia asuh, yang dia timang-timang, yang dia sekolah kenya, kucuk-kucuk datang wong bermodal bakso 2 piring, coklat 2 bungkus, pulsa 50.000 pula. Cinta anaknya sama budak tadi. Heda. Waktu ngelamal diinjuk kenya oleh bapaknya. Berarti bapak yang tadi baik tak? Mertua kita baik tak? Mertua kita baik tak? Baik nian. Bukan mobilnya kita minta. Berarti mertua kita ada harapan agar kita ini bisa meneruskan perjuangan dari mertua kita untuk membahagiakan anaknya. Anaknya lah hebat pula. Bini kita ini hebat. Dia ada yang dicintainya. Ibunya. Yang nendang dia nanggung dia tidur la ilaha illallah. Bapaknya yang mencarikan nafkah untuk sekolah buat dia makan sehari-hari puluhan tahun, begitu ketemu kita ditinggal kenya. Wong yang ia cintai ditinggalinya oleh bini kita. Berarti bini kita baik tak? Baik bini kita ini. Berharap dia ini agar di tangan kita dia bisa membahagiakan ibu bapaknya pula. Dasar otak error sakit, makan yang haram, makan minum tangan kiri tadi, rusak pikirannya. Bini aku rusak, mertua aku jahat, ujung-ujung bercerai, nyarilah bini lain. Hah? Dak sudah. Sallallahu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, mari kembali ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kehidupan kita mulai netral, agar kita bisa melek mata kita ini, ya. Melek. Ya Allah yunian, ada ibu aku, bapak aku ada. Dek, nak nyenangkan bapak ibu tak? Belum ada duit. Belum ada duit. Nak nyenangkannya. Balik hari ini, sepatu bapak begawi semi ke? Sepatu bapak besok nak begawi sendalnya, taruh di luar, hadapkan ke depan. Jangan kakek baca bertakoan. Ada ulama, sendal ulama disusun, kecek. Iya, ngadep biar ulama ni lemak ngadep, tak? Sendal bapak gitu, siku ada di bui, siku ada di depan. Mana bapak nak begawi dekat sendal? Tak dilunguinya. Mak itu juga sendal ibu gitu. Ada yang salah tak ini? Ada yang salah. Jadi kita ini jangan menjadi pendengar setia, tapi pengikut setia, pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ucapan terima kasih kepada dulur-dulur daripada yang lain, panitia masjid, pengurus masjid ini, terima kasih. Ya, insya Allah kita akan rapikan lagi masjid ini, kita akan ramikan lagi ya, insya Allah. Kamu pasti nunggu kalimat wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kalimat itu akan timbul, insya Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala angkat semua penyakit zahir batin kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Ingat lagi yang pertama tadi kita bersyukur, ya Allah, tidaklah kami sampai ke tempat ini ya Allah kalau tidak ini adalah kehendak-Mu. Tidaklah kami tempat ini ya Allah kalau tidak ini adalah kehendak-Mu ya Allah. Engkaulah telah mengetahui keadaan kami, bahwa kami punya urusan, kami punya keinginan, kami punya suatu perlindungan. Engkau mengetahui itu ya Allah. Malam hari ini Engkau adalah raja daripada segala raja kami dan seterusnya ya Allah. Engkau telah mengundang kami untuk sampai ke sini. Kami malu untuk minta kepadamu ya Allah. Karena Engkau telah terlebih dahulu mengetahui keadaan kami. Tapi kami sesuai syariat Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mintalah kepadamu ya Rabb. Oleh sebab itu kami mengikuti Nabi Muhammad. Oleh sebab kami minta kepadamu ya Rabb. Ya Allah, ampuni semua dosa kami. Ampuni semua dosa kedua orang tua kami.
Ampuni semua dosa kakak dan adik-adik kami. Ampuni semua dosa sanak famili kami ya Allah. Ampuni semua dosa orang yang pernah mencintai kami, menyayangi kami, atau sampai saat ini beliau menyayangi kami ya Allah. Atau bahkan semua orang yang memusuhi kami, yang sekarang mengucilkan kami. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Dan kembalikan mereka agar kembali untuk kembali mencintai kami ya Rabb. Lebih mencintai karena mengikuti Nabi-Mu ya Rabb. Ya Allah, apabila ada di antara kami semua urusan, mudahkan semua urusannya dan berikan keberhasilan atau hasil yang baik yang berkah ya Allah. Jadilah hidup kami hidup yang bermanfaat. Karena kami ingin menjadi hamba-hambamu yang terbaik sesuai kata baginda Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling bermanfaat kepada saudara yang lainnya. Kami minta itu ya Rob, agar kami bermanfaat ya Rob. Kami tidak ingin hidup hanya sendiri untuk kehidupan kami, tapi ingin kami yang terbaik sesuai yang kata baginda Nabi SAW. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kami ingin bersama Nabi Yuna Muhammad. Kami ingin duduk bersama Nabi-Mu ya Rob di surganya. Oleh sebab itu, muliakan kami untuk terus mensiarkan Nabi Yuna Muhammad, untuk terus menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kami ingin bersama Nabi Muhammad. Apabila Engkau izinkan kami, apabila Engkau muliakan kami untuk mensiarkan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, maka kami insya Allah kami yakin kami berhak akan duduk bersama Nabi. Karena kata Nabi Muhammad SAW, Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jangan repot-repot beribadah, jangan dibuat susah beribadah, tenang-tenangkan, mbek yang ringan tapi hasilnya yang belgar. Apa yang ringan? Yang ringan sehari-hari, hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Janji Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, dia akan bersamaku di surga. Bukan surga level-level bawah, surganya yang tertinggi bersama Nabi Muhammad. Oleh sebab itu hidupkan sunnah Nabi. Kita minta ya Allah, kami minta kepadamu agar kami di sela-sela dosa kami yang begitu banyak, kami tetap Kau muliakan untuk terus menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Tapi ingat, ngangkat tangan ini bukan macak-macak selera dewek. Kalau Nabi Muhammad berdoanya ini dulu, Dek, kakakku, kalau Nabi Muhammad dulu berdoanya tangan beliau ini, mungkin tak ke tangan kita ini berdoa? Betul tak? Kalau Nabi Muhammad dulu berdoa tangan beliau ini, mungkin tak umat Islam berdoanya ini? Tidak kan? Berarti waktu tangan kita ini, kita sedang meniru Nabi Muhammad. Jangan lupakan di hati kita. Di saat kita angkat ini adalah tiruannya Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid. Amin ya Allah, amin ya Allah, waghfir lana amin ya Allah.
Ya wasi'al karam. Ya Allah, ampunkan semua dosa kami. Ampunkan semua dosa ibu dan ayah kami. Ampunkan semua dosa kakak dan adik kami. Ampunkan semua dosa saudara-saudari kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami sayang ibu kami. Kami sayang ibu kami, ya Allah. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Saudaraku semuanya, sebelum diakhiri minta maaf Ustaz, begitu sayangnya Nabi Muhammad SAW, begitu sayangnya Nabi SAW sama kita. Suatu saat peristiwa itu akan terjadi. Peristiwa yang sangat-sangat besar pasti akan terjadi. Di saat itu para manusia minta pertolongan kepada Nabi. Nabi Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urusan kalian, urusan kalian, urusanku, urusanku. Karena hari ini hari yang sangat begitu dahsyat mencekam. Allah sedang menunjukkan amarahnya. Pergilah kalian kepada Nabi Allah Nuh. Manusia berbondong-bondong mencari Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan hal yang sama. Sampai tibalah kepada nabi-nabi yang lain. Dan terakhir sebelum Nabi Muhammad, para manusia ketemu dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Mohon dikecilkan ehonya ini. Eho dikecilkan. Akhirnya setelah ketemu Nabi Isa alaihissalam, ada hal yang luar biasa disampaikan Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya ayuhan nas, nafsi nafsi, sebagaimana kata Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh dan Nabi Allah Musa alaihissalam yang dan Nabi Adam. Nafsi nafsi, ketahuilah wahai ayuhan nas, ya ayuhan nas, urusanku hari ini adalah urusanku, urusan orang tuaku, urusan dia, urusan dia. Ingat kalimat yang disampaikan oleh Nabi Allah Isa. Bahkan urusan siapa nama ibu Nabi Allah Isa alaihissalam? Siti Maryam yang begitu mulia. Karena hari itu sangat mencekam. Nabi Allah Isa alaihissalam ngomong, urusanku, urusanku, walaupun urusan ibuku itu adalah urusan ibuku. Urusan ibuku, urusan ibuku, urusanku, urusanku. Terpisah. Saking takutnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Walaupun ibuku yang telah mengandungku, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, urusannya, urusanku, urusanku hari ini. Tapi ada sosok manusia yang paling mulia, Sayyidina Muhammad, yang anak cucunya ada di depan kalian. Anak cucu beliau yang sangat mencintai umatnya ada di depan kalian. Sujud di hadapan Allah. Sujud di hadapan Allah. Agar orang-orang tua kita bisa masuk ke surganya Allah. Agar anak-anak kita bisa masuk surganya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saudara-saudaraku semuanya, kalau hari itu tidak genting, kalau hari itu tidak begitu penting, Nabi Muhammad cukup mengangkatkan tangan, ya Allah, ampunkan dosa-dosa umatku. Pasti Allah ampunkan. Tapi saat itu wajah mulia yang begitu indah, wajah mulia yang begitu berwibawa, beliau taruh paling bawah di depan Allah Subhanahu wa taala.
Wajah beliau yang indah. Beliau taruh di dasar untuk menyelamatkan kita, saudaraku semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau tidak karena sujudmu saat itu ya Rasulullah, kami pasti akan celaka ya Rasulullah. Begitu mencekam hari itu, saudaraku semuanya. Terima kasih ya Rasulullah. Kami mohon maafmu ya Rasulullah. Kami mohon maafmu para habaib yang begitu telah sabar membimbing kami, memberikan senyuman manis, contoh senyuman baginda Nabi Muhammad. Beliau darah daging Nabi Muhammad. Terserah orang percaya atau tidak memaksakan. Tapi beliau adalah sosok mulia, cerminan baginda Nabi Muhammad. Mungkin kalau anak keluarkan sendal Nabi Muhammad, anak ada sendal asli Nabi Muhammad, mungkin saudara-saudari semua akan menangis melihat sendal itu. Tapi ada apa di saat saudara-saudari melihat baginda cucu Nabi Muhammad, saudara-saudara tidak menangis menatap beliau. Beliau lebih Allah sallallahu Muhammad. Ini zatiah Nabi Muhammad. Seharusnya di saat kita memandang anak cucu Nabi, lebih bergetar jiwa kita, lebih daripada sekadar memandang sendal Nabi Muhammad. Sallallahu Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan malam hari ini kemuliaan yang begitu indah yang diberikan oleh Allah terus diistiqomahkan oleh Allah. Oleh-oleh ini kita sampaikan kepada keluarga kita. Kita masuk rumah malam hari ini, kita masuk rumah dengan kaki kanan, ucapkan salam. Dan apabila kita masuk rumah dengan ucapan salam, Assalamualaikum, kita masuk dengan kaki kanan. Ada nur Nabi Muhammad SAW. Apabila ada nur Nabi Muhammad SAW dalam rumah kita, setan iblis yang tidak benar dalam rumah itu, penyakit akan keluar. Yakin tak? Yakin. Percaya tak? Sebagai penutup, apabila ada orang berjudi, di dalam lorong situ ada berjudi, minum-minuman, ada mobil polisi lewat, lampu biru, sirene polisi belum tentu nak nangkep, cuma lewat ada lampu nyobai, baru nyengok lampu, yang berjudi tadi berlari tak? Yang tak mana berlari tak? Yang mabuk tadi berlari tak? Yang jahat tadi berlari tak? Berlari. Macam mana kalau ada nur Nabi Muhammad SAW dalam rumah itu? Yang tak mana dalam rumah itu akan berlari, saudaraku semuanya. Sallallahu Nabi Muhammad. Oleh sebab itu, mari jadikan nur Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari kita. Makan minum tangan kanan, pakai baju yang kanan dulu, melepasnya yang kiri. Pakai sendal itu juga, sepatu, kaos kaki yang kanan dulu, lepasnya yang kiri. Betul. Masuk kamar mandi baru kaki kiri. Betul. Jangan balik kaget lewat jendela, apalagi rumah wong, jangan ya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. يا رحمة الله إني جيل يا نعمة الله فليس لي عمل ألقى علم به سوى محبتك العظماني وإيماني فكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جسماني وكن غنايا الذي بعده فلس وكن فكاكيا من أغلال عصيان تحية الصمد المولى ورحمته مأنة الورق في أوراق أوصاني عليك يا عروة ويا سند الأوفاء ومن مدهوه روحي وريحاني قبول تمام إلى حضرة رسول الفاتحة.
لك الفاتحة وصل الفاتحة وكرامة الفاتحة افتحنا بالخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق أهل الخير للخير وأنعم عليه وفقنا للخير وإن عليه آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام الحمد لله. الحمد لله